ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teseryetay ita alawas na pauwan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apoy abinay am ngay withdraw na dya tao ti dakalagatad ti kumpanya tayo. Inala na lang ti share na ti kumpanya, papa. Adday din dinispal ko na adakalagatad. Iso nga awanon ti share na ti kumpanya. Di yamot ngamin imbaga, papa. Kinitampay ko mangay mo na nagiti records. Sakbay ngay manugot ka ngay ruwar na ti share na. Di mo among aramaten ti utek mo. Sorry, papa. Diyak ka maakas na. Lalaka ti mangibaga iti sorry. Oh, nakalagatad ti pukaw ti kumpanya. Babawi kon anang ipamanage ken ka ti kumpanya. Ikan na kumapay ti may sagundaway, papa. Patarayam lang ta tilugan. Kumpurmi ti pangiturungam. Boss, sa dino kumangay ti papananta? Patarayam latan. Kumpurmi ti maturong ta. Kaya't ko nga iliwliwag ti madya na pasama kiti kumpanya nga impyar ni papakanyak. Agturong tangaro iti igit ti baybay, boss. Barang agkalma ti panunot yo, numakita yo tinalawa at aaw. Sige. Basta patarayam latan tilugan. Uray adayo ti madanon ta. Un boss, ibagayo latan wag subli tayon. Sayang lang ti kasulinan no kastoy. Basta masayar tirik nana. Agpataray ti lugan. Ngawan matmasno papapanan na. Insan, nakalidliday ka manen ang naggapoy di pagadalan nyo. Apay ka di manen. Pinagungtanak manen di maestrami. Tawan ka no ti impas ko a project ko. Manipod awan da tatang kananang gapoy ti dayjay nga aksidente. Kastuyan ti mapaspasamak kanyak. Awan aramata ki di pagadalan. Ladingitak no di ka matulungan Tatultulungak mat ngamin dagiti kakabsat ko nga agad-adal. Amumat, may saak lang mat aserbidora iti restaurant. Maawatan ka. Dakkel ayamanak. Tapi nalubusan da ka dagiti dadakkel mo. Makipagyan kanyak dito'y basit abalay mi dito'y igid ti syudad. Wen tapno adda kadwam. Kan as-asidag apag naag amapan iti ayan ti trabaho. Imay ka din isalod dito'y manag. Imay itay, sir. Nakita ka nagsauda kin ni papayaw. Idikwan, pimanaw mo lang. Anyaman nga tan kinagsaritaan da ka ni papa. Kasla dinamag na no napanam. Kat imbaga ni Sir Adina mo. Pimanaw ni Madam Salud ang nakamisuot. No apaya kanayon nga umay dito'y dadya tao. Kanayon nga umay Taiso ka nga rod ti intulag da nga agbalin nga asawa yo, sir. Pagayatan lang ni papa nga ipaasawa da kanyak di anak ti gayam na. Mayat met dadya salod. No kasta, saan yung ay-ayatin ni Madam Salud, sir? Ni papa ti mangayat ken kuana manang. Agkasapulan da iti para dalos iti sanga ti restaurant apag trabahwag. Saan ka di? At ipagtrab-trabahwam a restaurant? Kat sangamat laang ti hotel iti nga to ti restaurant, insan? Wen, insan. May sa atao ti akin kukwa iti restaurant kan hotel. Restaurant iti basement. Idinto ta hotel mo't iti nga to. At dapay diskwan iti sabali manen apasat ti basement. Siyak salangan ti sarak mo a para dalos iti restaurant. Kasano nga iti panagadal mo? Mamabainak, no adda ipapaaramid a project. Saan ko maaramid, tawan kwartak. Agtrabaho aklaangan. Di, ingka nga rod agpa-interview. Masapul ngamin nga adda pa'y interview na. Para dalos laang, adda pa'y interview na.
Ada maakay a selebrasyon di kabarbaro a pasdek ni kumpare nga ama ni Salon. Masapol nga adda ta ija no rami, Jeffrey. Masapol ka di pa nga umayak, papa. Kat adda kayo matan. Ne, masapol nga adda ka ijay. Ipakitam kan ni kumpare anapudno ka iti anak da ani Salon. Awan ka di ti karbengak amang pili. No asino ti agbalin akatakunay na ko iti biyag, papa. Alya pa lang ti sapulam. Adda mabalin da Salon. Gayem ko pa iti amana. Agayem kayo latamat iti amana. Nga oray saan kami ngagkatuluyan iti anak na, papa. Di na kay babayin, si ka Jeffrey. Apay nga rod, pinalubusam anat naturog ni Salon iti kwartom iti kalabas. Hello, Salud. Si Kamat gayam dayta. Kumusta kan? Nabayag adita nagkita? Imisam ka. Madlaw ko ang mapilpilitan ka nga umisam, amiga. Nagsinaay ka pa'y. Oh, apay ka di. Ni amin Jeffrey a fiancé. Madlaw ko alumamlami isan kanya. Di ka di nataar nga tawid iti may sa kumpanya, iti lugar tayo? Wan nga rod. Numapanak iti mansyon da. Ibagada nga awan ka no. Diyak amo no papapanan na. Apay adi mo awagan nga umuna. Sakbay amapan kay di mansyon da. Wan nga paiso. Ngam adda dagiti panawan nga awaga. Kat madlaw ko asaan a magaganan a makisarita kanya. Sofia, kumusta nga iti interview? Mangrugi ak kano inton Lunes insan. Nasayat nga ron no kasta. Addan ton trabaho. Wan nga rod insan. Kamaudyanan na. Agtrabaho ak matlaangan. Selebraran ta nga ron ti kaaddan ti trabaho, insan. Intaman mo't padasan ti agpalpaliwa iti disco iti asidag ti pagtrabaho, ha? Diyak pa'y napnapan iti disco house insan. Sa maysa, awan kwartak. Di, syak ti taya. Italaang matapadasan ta ti sumrak iti disco house. Anya nga ta ti itsura na ti disco house. Iso nga rod amapanta. Tapno makita ta no an na ti itsura ti kunada a disco house. Kastoy gayam ti disco house. Ada agsalsala. Kan ada pa'y aging inom. Wan nga ron. Inta agtugaw ijay suli. Awan unay ti tao ijay. Ada basit alamiseta ijay. Ijay ti papananta. Mayat nga agpaiso ijay. Tawan unay ti taon. At tayo pa'y di ti pagsasalaan da. Anyamat da ito'y nangawisam kanyak insan. Enjoyan talaktan ti agdangag iti music. Ket agbuya kadag iti agsala. Kastoy gayam dito eh. Oh, kita mo. Mapanda mangala iti drinks da. Japan nakabar dito eh. Inakman mat mangala iti ladies drink. Tapadasan ta ti uminom. Uray basit laang. No da kayo di kagasat ka ni Jeffrey. Swertem. Nataar lang nga rodan. Bak nang pay. Jack ipalubo sa mapayakan ko na. Ay ayatek ni Jeffrey. Rumbang laang. Ikagumaam ada kayo ando at katuluyan. Tulungan nakman. No kasano ang matagikwak ni Jeffrey? Saan ka ngagdanag, amiga? Ado ti pamuspusan. Tapno matagikwak kan agbaligi ka kan ni Jeffrey. Agyaman ak unay kan ka, amiga. Iso nga itapay laang, ag-blow out kan, takukwang tulaang ni Jeffrey. Sofia! Apa yan? Kasla maulaw ka matan. Jack manam mo, nagsakit ti ulo. Kayat ko ti agid da. Inak ibaga iti maysa nga amamok at trabahador dita hotel, ta itulod da ka iti maysa kwarto. Alaman nga ruan, nagdagsan na talaga ti panagreknak iti ulog. Maulaw ka talaga. Nagdagsan dag iti sakak. Jesus. Agrikos ti panagkitak. Anya ka ti dya ininom ta. Tsaka mo,
Mabitlaan nga ron, ha? Urayan na kami dito, ay. Apay kastoy. Kasla, jak makatakda. Anta ka ta na ilaok, iti ininom ko. Mabantaman pa iti may sa disco pub. Kayat ko ti manglipat. Jak pa'y kayat ti agawin. Da kayo ti makam mo, boss. Pagisok. Dandanita iti may sa diskwan. Nabaya ka jak napnapan iti disco house. Intabas ito minom. Ngayon, ang mga nudyak tumakapaneho no makainumak, boss. Mabalintamat ti maturog iti hotel. Adamat hotel iti papananta a disco house. Ala, intakit din. Ibati mong tilugan iti parking lot. One boss. Mangsenyas ka iti umay mangyag iti drinks. Taipan na ijay pang VIP a table. Ariglado, boss. Urayin naklangan ni Jay. Sige, kumuna ako ni Jai. Sumaruno ka. Apa man na may bagam ti drinks ta, ha? Iyagda ijay VIP table. Ariglado, boss. At na nagpinta sa babae iti suli. Kasla maditirik na na. Apeng nagmaymay sa. Boss. Sa balit ipanang mingming yu iti na ija babaya. Napintasan ka day. Ne? At da babae kan lalaki nga imasidag kan ko na. Kat tinulungan da ngayon ruwar. Mabit lang, boss. Rumwarak pa'y bit. Tika di babae ti sinurot ni Koryo. Apeng nga ta. Insan, dito'y akwarto ti pagturugam, ha? Sumarunong kanto inton bigat nga agawid. Panawan na ka di dito'y hotel. Kwa ngamin, insan. Malagip ko asaan ko nga inkandado ti balay, idi ada sinublik. Ay, amang nga nada sumrak nga agtatakaw. Delikado. Sige nga, Rod. Diyak ka talaga kabalan. Diyak ko makayat ti maturog dito'y hotel. O sige, pasensya ka, tapanawan ka talaga. Apaman ang makaunag ka. Ilak mo di taunag, ha? Taagawid akmutan. Sige, insan. Kat agyaman na. Nagkapam ka ni. Aperi more ka. Sinurot mong samat tinapinta sa babae. Kubig pa'y na jay. Boss. Napintas na ija babae. Saan ka day? Wan nga ron. Inyawid ng samat. Takasla maditirik na na. Kwa, boss. Impanda iti kasit gan at kwarto dahito yung hotel. Kasta ka ni. Anya nga tinagan tinapinta sa babae. Kaya't mo ka di ama-ama mo, boss. Dumtang to day tagon daway. Loko. Kasano ko ma? Ala, uminom takit din. Itamam pa'y nga ibaga na napintas ka no day diya babae. Diyak pa'y nangag nga imbaga na napintas ni Ma'am Salud. Sa bagay, at pa'y sumat namin. Saan na napintas ni Ma'am Salud? Adda nga ta inlaok na itininom ko. Sabalin sama tintad da kanyak. Makatorturog ako. Permi abartakyo, boss. Hinakag pa-reserve iti kwarto pagturugan nyo. Baka mo ka. Diyak samat ka ng amo tilaod kandaya. Alaman ka diti wallet ko. Dayan ka nga rod agpa-reserve. Sige, boss. Panawon kayo, pay. Katulag kumanggit di jay lalaki ang nakitak. Anang tulong iti di jay babae. Di jay mo ta kwarto ti pangipanakkan ni boss. Ikak iti kwarta di jay tao. Nalakalaang to nga irasunan. Tagpadadah anabarte. Ala, boss. Umunag kayo na iti kwarto. Di ta kwarto ti pagturugan nyo. Kaya't mapanak mat iti sabali a kwarto.
Sige. Ang masapat aron mo rin ton bigat. Importante taramidag. Ha? Ang boss, masapa kayo nga tainton bigat? Apay kumasan. Ha? Apay sa balit irungid mo. Ha? Makita no masapa kayo, boss. Kaano pa yan aladawa kiti trabaho? Nang rona no da importante nga aramidag. Sa bagay. Wan matkit di, boss. Nagloko naggoryo. Isumot lagayam nga grungrungiit. Tadamat gayam babae a pinaunanan iti kwarto. Nakaida nakatalikod. Nakaturog samad. Idabag ti silaw. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napuluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas napan iti Diskwanda Sofia kan Estela. Nabartak nga rod ni Sofia isu nga impan ti kasinsin na iti kwarto ti hotel. Iti daytamot la kanito, impan ni Goryo ni Jeffrey iti kwarto, ngayan ni Sofia. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas na pauluhan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagloko na guryo. Isumot lagayam nga grungrungiit. Tadagayam babae a pinaunanan iti kwarto. Nakaida, nakatalikod. Nakaturog samad. Idabag ti silaw. Ita. Agindak iti abay ti babae. Nakaturog samad. Saan nga kutkuti? Uy, nasapa kayo man gaya marimwar iti kwarto, boss. Loko ka talaga. Ah. Adamot babae iyaunag. Nga mas dawak. Tapay kasla di na amo ti mapaspasamak. Kasla pinaturog da. Anyang iti napasamak, boss. Amo man nabartekak. Saan narumbang ko mati napasamak? Boss, nakitam ka ditiro pa na. DJ a babae, tay nakita tay dirabi anabartek. Ha? Loko ka talaga. Nakonsensya ak edi nakariingak. Isa nangiparabawak iti medyo dakkalagata di tilamisan. Sakbay arim warak. Nakita na ka, boss. Dinardaras ko tirimwar. Nakaturog pa itay. Intan, tadyay appointment ko. Ang mga numaladawak. Tagtagainap ko kaditi napasamak. Kasla damat kaduak alalaki idirabi. Aday naramid na kanyak. Nga, jakmat kabalan alabanan. Tanakapsot tiriknag. Apay nga takas jay. Darasak ti mapaniti banyo. Taagdi gusak. Sakbay nga agawid ak. Adalakit di madyan na pasamak kanyag. Darasak ti agdigos. Tapumanawak dito Tamang ano agsubli ti lalaki.
Ada balitok akwentas iti katre. Ada nakaukit anagan. Kita akman. J. Javier. Kaawatan a J. Javier, tinagan tinakikaid na kanyak idirabi. Adapay korta nga imbati na iti lamiseta. Kaya't kadi asawan da ito eh. Binayadan na't inaramid na kanyak. Baknang siguro ti lalaki. Ta medyo dakkel ti imbati na agatan. Awan ni Jeffrey, napanan na ka di. Nakita mo't ana sa parin mo, sir. Kaslaim may laang nagdigos kan nagsukat sa pimanaw. Napanan na nga tayo di rabi. Ha? Kwa, sir. Saan nga tanga ijay ayan ni Ma'am Salod? Ha? Ay, nasayat met no napanijay. Mga no, umay man na nagdamag dito no ayan ni Jeffrey. Kasano, no saan akayat ni Sir Jeffrey ni Ma'am Salod, sir? Apay ko ma, di na kayat. Anya pala ti sapulan na. Babae, ang mamirmiraot, kasta ka na eh. Insan, apay akas ta tilangham. Nagsangsangit ka kadi. Ada na po utang alalaki ang nakikaid na kanyag. Ngam awan na aramidak. Tapay adyak malabanan. Nakapsot tirik nahag. Jesus, apo. Di mo kadi nairupaan? Saan? Tanay ti silaw. Basta amok nga damadi na pasamak kanyag. Kasano nga'y amaamuan? No asino tinasao alalaki? Ada na bati iti katria kwentas. Balitok samat da ito eh. Kitakman? Atoy, ada na kaukit anagan. J. Javier. Kumusta ti relasyon nyo iti fiancé? Ay, kas de ta amiga. Nalami islat ta. Isorong man di ko na maapamuspusan tapno ikalay sana kon. Kasi ti aramidam, mapan kay man siyanda. Agyan kay Chay. Aging ga asamangpat. Kayat mo asawan? Sa anak ka pumanaw ijay no awan pay ni Jeffrey? Correct. Kasano amatagi ko no pumanaw kamot ichay nga awan ni Jeffrey? Mayat sa agpaiso. Nung amin awan ni Jeff ijay mansyon, pumanawak mo tadagos. Tapno maamuam, no ada sa bali a babae akachat na, libasam nga isink ti cellphone na, iti cellphone mo. Sink? Kasano? Isuro ka, no di mo pay mo. No adda agchat kan ko na, ma-receive mo mat. Aramatam ti telegram iti cellphone nyo adwa. Adda ka dito mansyon? Adda ka di bagam mo no masapol mo? Mairiwak laang mat. Maturog ak dito'y mansyon. Anya nga oras sa simangpot ka? May isang orasan tinapalabas. Kunak nga ron no saan ka na sumangpat. One meeting, wano appointment ko ita. Kasta ka di? Husto nga ron tiyo umay ko. Ta free ka ita. Nakita mo ka din no adda dito yung mansyon ni Papa? Diyak mat nakita. Dagiti lang katulong tinakitak. Sige, umuna akon iti kwartom. Taag shower akpay. Napanan ni Ma'am Salud ijay kwarto yo, sir. Sa anak ko mapaya sumber ki dyan. Ngam, adda dito cellphone kan laptop ko, manang. Amok asaan mo akayat ni Ma'am Salud. Ang kasano, kaadamot tin napasama kada kayo, sir. Tsaka mo, jak mabalin na sa lungasingan ni Papa. Amin nga ibagana kat lintag dito mansyon. Kasta kayo ka di ababak nang, sir? Noan niya ti ibaga ti ama, kat iso ti masurat, uray may papan kan ayat. No siyak ti adda putot na. Itad ko ken kuana ti waya-waya nga agpili iti ayatan na manang. Dayta ti maiparbeng, sir. Saan ko maadiktaran ti anak? No may papan kan ayat. O anya,
Naisync mo ka din ti cellphone mo, ti cellphone ni Jeffrey? Wan, ngam awan mo, ti makitak nga agchat kan kwa na. No awan makitam, kaawatan na nga awan nga ro ti sabali ang babae iti biyag na. Apay nga rod, anatamnay kanya. No saan nga epektibo ti imbagak nga aramidam? Sabali nga ro daw hangas ti aramidam. Anya ka di manan ti aramidag, amiga. Adamanen ammo ka pamuspusan, amiga. Masigurado ka mayat daytoy nga ibagakan ka. Ala, ibagam nga rodan, ta aramidag mat adagos. Insan, balitok samat daytoy a kwintas. Nangina siguro daytoy. Amangan nunagan ti lalaki dayta. Idulin ko daytoy a kwentas. Amangan no adan tumang sapol iti daytoy. No asino man ti mangsapol iti dayta a kwintas. Kaawatan na nga iso tinakikaidaken ka idirabii. Ha? Wen nga agpayso. Manipod ita. Saan akon nga ginom iti nasangar. Ta iso tinakaysagmakak. Insan, pakawanan nak Jak ammo akasta ti mapagteng mo. Saan mo matabasol tinapasamak, insan? Daksangga sa takla siguro. Jak mat mabalin ti agdarom. Tawan mat aramatak. Idulin mo ti imbati na akwarta ako nam. Para iti masakbayam. Ita ti umuna nga aldaw ti panagtrabahom. Saan ka di? Wen insan, agurnungak iti kwartak. Tadyak laam mo no agbayag da ito yung trabaho. Siyak, nabayaga kon nga agtrab-trabaho. Angam, awan pa'y urnong ko. Tamapmapan mat amin kadagiti kakabsat ko. Sana bale, tainton ka sa pulam titulong. Katulungan na kantumat insan. Sapay ko ma, insan. Ay, ipapaay ko amin kadakwada ti sapul ko. Nalabit, di da kantumat imutan, no si kantumat yag kasapulan. Sapay ko ma, insan. O sige, inta nga rod ag trabahon. Tapno saan ta amala daw. Boss, apay ka di amadlaw ko. At dagundaway, akasla na unag ti pampanunutan yaw. No daduma, malaglagip ko ti babae ti disco house. Nakayawan kayo kadikan kwa na, boss. Makitak nga tapay na diya babae. Kasano nga ta? Ang mga nuag sublimanan ni J. Disco House, boss. Padasan taman ti mapantumanan ijay. Ti pagsidawak. Ubing nga da ijay. Kan apay at di man lang nagkitakit, idiaday naramit ko kinkwana. Kinasawyo ka di, boss? Kinasaok. Ngam saan na sumungsungpat. Kaslawan mang mangig na. Diyak maawatan. Kaslan nakapsut unay. Gaputan na barte kak. Diyak nakasaw iti usto. Makonkonsensya akpay kit din. Apay ama ikulkulang ka. Adda ka di parikot iti trabaho? Diyak manam mo. Iti pa naglabas ti aldaw. Kasla aglaladutak. Kasla diyak kayat ti aggunay. Adda ka di sakit mo? Apay ngay akas ta ti mariknam? Diyak nga rod maawatan insan. Saan nga ta? Agaputa kanayon ko ang malagip ti napasamak kanyak ijay hotel. Insan, nagbinulan ka kadi? Manipod iti dayjay arabi Saan nga tang agdadagsanak? Adda posibilidad na akasta, insan. Anya, agsikugak ka di nga awan asawak.
Saan pa'y kuma? Kasano kaminto nga agina? Awan ka dila ta makita mga agchat ka ni Jeffrey? Awan, nga magtultuloy ang nalamiis kanya. Kasla mapilpilitan laan. Madingarod dayta. Amangan kit din sana matuloy ti kalay sayo, amiga. Saan ang mabalin? Para kanyak laang ni Jeffrey. Ngam, kunamat ang nalamiis kan ka. Anya ti Ramida, tapno mapilitan ang mangikalay sa kanyak. Iti kastoy nga isingasing ko kan ka. Masiguradok amayaten ang mangikalay sa kan ka. Ibagam nga rodadagos, amiga. Ay, bayag mun aya mangibaga, kat magagara na kun apa ikalay sa ni Jeffrey. Lailuam nga umuna. Sakbay nga ibagam, masikog ka. Itay tapay lang dito eh. Ngam, di tamat makita tinasawa babae. Boss. Agpag naak iti suli, tama nga lumakitak day di a babae. Alaman nga ron. Tampay di. Mapanak agsalay di dancing floor. Tapno makitak ti aglawlaw, no adda ti nakatugaw iti igid. Namin anutan nga imay dito eh. Ngam, awan na tamad. Makita tantumot lang day di a balasang, boss. Nailot ti lubong ako nada. Mamati ka mat, anailot ti lubong. Kat na naglawa. Kwa, boss. Saan taga di pa'y nga gawid? Awan mo ti sapsapulan ta dito eh. Anya? Ibagak ama sikugak, amiga? Dayta ti ultimo apamuspusan. Ibagam nga imot mo ti agbalin nga anak yo. Mayat sangag paiso. Ngam, kasano, numaduktalan na sa anak gayam ama sikog? Nalakalaang nga irasonan dayta. Di, kalpasan ti kalay sayo. Oh, di ibagam anargrag. Mayat ti imbagam, amiga. Magustuak. Imposible adinak pala ikalaysa no maamuan na ang masikugak kampay idi. Dayta ti inaramid ko kanila kay ko. Iso nga inkalay sanak adagos. Day tamot nga rod ti aramidat. Tapno matagikwak ni Jeffrey Javier. Imbag ta mangpot ka, Jeff. Ada na patag na ipadamag ko kan ka. Masiguradok ang maragsakan ka. Anya ka diti padamag mo. Pakaragsakak nga ta. Masigurado nga oray ni Papam kat maragsakan mat. No maamuan na ti ipadamag ko ako na, Jeff. Ibagam nga rodan. Tadda importante apapana kita. Papanam ka di manan kat malaman. Nakakompromiso akit imay sa transaksyon ti negosyo. Kasta ka di? Kaya't ko nga ibaga, amay sakan nga ama. Anya? Ulitan man timbagam. Anya ti kahit mo asawan? Agdadagsanak, Jeff. Umuna abunga ti ayan-ayat ta daytoy imot ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggan, tituloy ti serya tayo ita alawas ang napuluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, maladingitan unay ni Sofia, idinariknanang at damadi na pasama kankwana. Nakita na tinabati ni Jeffrey Abalitok akwentas, nga adda nakaukit anagan,
Ajay Javier. Atapan na nga rod, aday to'y tinakikaiddakan kwa na. Iti sabali abangir, ingkagumaan ni Salud nga ikalay sa kuma ni Jeffrey. Isu ang nagpamarang amasikog. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo ita alawas ang napauluan. Kwentas, dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Anya? Ulit naman ti imbagam? Anya ti kayat mo asawan? Agdadagsanak, Jeff. Umuna abunga ti ayan ayat ta dayto imot ko. Pudno ka di ti ibagbagam? Pudno launay. May sakan nga ama, idinto ta may saak magkan nga ina. Kasladyak mamati iti ibagbagam. Apay kumasaan ka mamati? Masapol nga agkalay satan, sakbay at dumakkel ti tiyan ko. Pagsaritaan tanto reta, ang mga noo mo na ti tao akatransaksyon ko iti pagkitaan mi a restaurant. Manang, di mo ka dinakita tin regalo kanyak na di mama abalitok a kwintas. Italangan adlaw kong awan. Balitok a kwentas. Saan ka di ang kanayon nga adda iti tengid juday di a kwentas, sir? Idinadlaw kong awan. Naliplipata ka dinamag. Awan ka di tinakitkitam? Awan mo, sir. Ay sus, sapay nabalor day jay, saan ka day? Impaaramid pa ila ni Mama Dayjay iti sa bali a pagilian. At dapay nagan ko ijay anak kaukit. Amangan no na idisuyo laeng, sir. Bayan nyo. Padasag tumanen akitaan ijay kwartuyaw, sir. Mariribo ka na, Kuryo. Kuna ni Salud ang masikog ka, no? Mariribukan ko na, boss. Saan ka di arumbang nga maragsakan kayo? Diyak maawatan ti bagik. Saan aragsak ti mariknak? No di kat panagdwadwa. Agdwa-dwa kayo? Nuda kayo ti ama? Kasta ka di, boss? Diyak nga maawatan. Kaslaman, diyak kayat nga agsikog ni Salud. Saan yu akayat nga agsikog? Kinayat yumat, tinakikaiddakan kwa na, boss. Di mo kumanayunan ti pan nakariribok ko. No mabalin la ko mang ibabawit ti amin. Anya kumangay ti ibabawi yo, boss. Ti panagsikog na, kasta ka day. Saan kayo kadi ang magagaran? Taaddan to anak yaw? Apay, makuna ka di adakasak. Taapay asa anak ang magagaran ang maadaan iti anak ka ni Salud. Apay ka di nga inayaban nak, ma'am. Diyak kaya ti kurtina diti salas, kan iti kwarto ni Jeff. Sukatam amin ida. Naglidam ti Maris na. Kano kasuksukat ko laeng idikalman, ma'am. Ti kunak sukatam. Saan ko adinamag no kaano tinaudi apa ng sukat mo? Ay ko, ma'am. Day tama nga minti kaya ni Sir Amaris ti kurtina. Dinamag ko ka din no anya Amaris ti kayat na? Basta sukatam. Awanan ti adupay asao. Anya ka di Amaris ti kayat yung nga isukat ka, ma'am. Jay sabong-sabungan ti kayat ko. Jay kanayon analawag ti aglawlaw. Kayat nga ta ni Sir Day Amaris. Amangan mo no di na kayat ta saan anaasam iti sabong-sabungan, ma'am. Insan, gumatang taman iti pregnancy test. Takitaan taman, ang mga nagdadagsan kang agpaiso. Di mo mat ngamin kayat ti mapanagpakita iti doktor. Kasano ang mapanak agpakita iti doktor? No masikugak, katawan ba't asawak? Ngam dagita sintomas amarikrik-nam. Kat iso ti madamdamag ko amarikna ti maysa nga aginaw. Unay lakit din ti kinadaksang gasat ko. Balasangak, ngam kastoy tinapasamak kanyak. At dabasol ko insan. No apay mat nga inawis ka iti daydi arabi eh. Ay, pagmadyan na ti mapan kadagiti night spots ako nada. Agdadagsanak nga tangag paiso.
Sapay ko mata saan. Nagsaritaan nyo ka din ka ni Jeffrey, ti may papanitikalay sa'yo. Pagsaritaan minto ka no, tito. No, mabalin ko ma, kat iti kabiitan na panawan. Saan mi ko man nga ibay-bayag pa'y. Rumbang ko apagsaritaan yun, tapno malpasan. Dayta kumarod ti bagakan kwa na. Ngam ada ka no transaksyon na iti negosyo, tito. Iso ka no pa iti umuna nga asikaswen na. Kasta ka rin? Sa bagay, kasapula na dinabaybayan na iti kakadwa iti negosyo. Larigat no mabaybayan na. Saan ka di ang mabalin ada kayo ti mangibagakan kwa na agkalay sa kamin, tito? Tungpalan na kayo mat siguro. Siya tinagdesisyon nga sawaan na ka. Ngam iso mo tagdesisyon no kaano ti kalay sayo. Dayta ti kinid daw na. Kasta tinagtulagan nyo, tito? O anya, insan, nakagatang ka ka din iti pregnancy test? Wan insan, ngam kaslawan kirid ko amang kita no agdadagsanak. Ang masapul ama amuan ta. Tapno amom ti saganaam. Anyat serbina, no di mo mat usaran dayta. Kasanuatan no masikugak nga agpaiso. Di, aklunam ti kasta pasamak, insan. Sana bale, tadamot ja imbati ti lalaki a kwartam. Kapilitan nga iso ti aramatag, no kas pangarigan aganakak. Diya akon makatrabaho, taadanton aw-awir ko. Ay katun Sana bale, insan. Adda aklat ta iti likudam. Amiga, hello. Inaramid mo ka din timbaga? Wan amiga, ngampi manaw, tada ka no napataga asikaswen na maipapan iti negosyo da. Uraya masumangpat, takidawom ti panagkalay sayo. Talagang urayag. Pinasukatakpay amin na kurtina ditoy, tapno swerte akas iti imbagam. Sa bagay, jay ka no, naswerte ang maris ti Piliam. Tapno, mayato ti banag ti panagsarita yo. Isungarod ang pinasukatak dagiti kurtina. Amangan nupod no ti imbagam anaswerte, no naranyag ti maris ti aglawlaw. Uwin takunada ano kanon nalidam ti maris ti aglawlaw, nalidam mat ti pagbanagan ti saritaan. Mangnamnama ak nga iti mabiit kat agkalay sa kamin, amiga. Oray siya, amiga. Mangnamnama akmat. Masikugak nga agpaiso insan. Nagbunga tinaramid na kanyag. Angam, di kan agladingit, insan. Italaang day ta aliday. Ngam inton dakkel ton ti anak mo. Ison to ti kadkadwam. Sa bagay, ay anak to analaing. Tapno dumakkel to anasayat nga ubing ti anak ko. Kaasi kamot, insan. Ubing kapay nga agbalin nga ina. Dayta ti paglading itak insan. Awan to ti kaduak amang isa ka di ti anak ko. Iso nga itapay laeng. Urnungam ti sapul mo. Tapno di kan tuunay marigatan. Sapay ko ma, tadi nakbaybay anti apo. Wen, insan. Kat, agkidawak manan iti pamakawan mo. No saan aga po kanyak? Saan ko maakasta tinagbanagam? Nasaya at tandakan, Jeffrey. Pagsaritaan yun, ti petsa ti panagkasaryo kani salon. Saan pa nga ita, papa? Adang amin nagtulagan mi iti partner ko iti negosyo. Amang ibangon kami ti sabali nga isla. Bayat na ita plano yo. Nabayag ili na plano na ita. Da kayo itan ti mangituloy. Masigurado ka nabaligi na ita plano, papa. Arugyan mi adagos. Ijay Visayas kano ti pangipatakderan mi. Bayat ijay. Taadayo pa iti kakompetisyon.
Iso nga rod nga iso pa'y tinto na rin mi, papa. Makauray day takalay sa. Kita man na naimbag di takotse. No, dati kwentas ko abalitok. Kaano pa yung awan, boss? Diyak na po utan no kaano. Tay di agbalawak. Awan matan. Anya? Angam, namin adun alininisak ti kotse, boss. Angam awan tinakita. Mapanak ka ti pawn shop. Agdamagak no da naglakoy ti kasya kwentas. Aldamot na kaukitanagan ko ijay. Ket, anya ti aramidan nyo, numasarakan nyo, boss. Gatangag, ore mano. Pakalaglagi pakday jay ti day di mama. Impaaramid na day jay ti sabali apagilyan. Apay nga enruar mo dayta akwintas. Adda ka di planom amang ilako iti dayta? Saan kunto nga ilako daytoy insan? Daytoy lang ti may pakitak iti anak ko. No agdamag may papan iti amana. Nangina siguro dayta akwintas. Nagpintas kandakkel. Nabakad pa'y. Saan akas karina ang mapugsat? No kasano anabati ti akin kukwa. Gapo nga tata na bartag, kat inikat na, ngam dinan na ibulsa. Nalabit. Ibulsa na ko masiguro. Ngam gapo iti bartak na. Di na naaramid dayta. Saan nga ta nagsubli iti hotel, anang sapol iti daytoy akwintas? Mabalinakas na. Ta saan mo't asinsinan dayta akwintas? Awan mo di kwenta, sir. Biniro ko amin asuli di ta kwarto yung ngam awan mo. Sa dino nga tati nakaidiswak iti dadya kwentas. Saan nga ta nga ijay opisina yaw, sir? Masaya nga naklaw na iti day jay. Day jay ti kanginaan nga insagot ni mama. Inwagsak ko pa'y idi ti abong ti katray kan inikat ko ti supot ti pungan yaw. Ngam awan mo tinakitak, sir. Sayang day jay. Makitak pa'y nga ta. Awan mo't kano karag iti pawn shop anapanak. Anya ka diti bagbaga ti katulong ang napukaw mo? Kan kasano nga naikat di tatangad mo? Tsak nga rodam mo no kasano. Basta idi agbalawak. Awanan iti tanggad ko. Awan matanda anak kaibat tsak. Saan nga ta babae mo tinakaala? Ang mga no damat sa bali a babae iti biyag mo. Babae ko nam. Kasano ko ma? Negosyo ti pakakumikumak. Amangan mo't na da babae a pagluklukwam. Babae pagluklukwan? Awan babae. Ayan nga rod ti kwintas mo. Adda ka di parikot yaw, boss. Kuna ni salod nga amangan no babae kano tinangalay ti kwintas ko. Ada nga ta posibilidad na, Goryo. Ha? Anya iti panagkunayaw, boss? Adda ka di sa bali a babae iti biyagyaw. Da kayo ti makasungbat iti dayta, boss. Iti imbaga ni salod day chay. Nalagip ko ti babae iti hotel. Amangan no adda inlawak da iti ininom na. Iswasan ang nagkitakit, iti sagitan nyo. Kasano kumangay so, boss? Day tangkarot ti pagsidawak. Saan ko apulos nga inatap a babae ti nakaala? Adda napasamak kada kayo. Di mo pa iam mo tinagan na. Apeng amin nga iti ayon na akwarto tinangi panam kanya gidi. Ah, una, gapo tayong bagam anapintas a babae. Siniputak, no sa dino tinangi pananda iti dayja a babae. Kat ijay ma tinangi panakan ka. Kat, kaano ka diti long table, amiga? Day tati pakasurunak. Aguray ka no, taada bangunan da negosyo. Iso ti pangpangruna na. Umuna ka diti negosyo, sakbay ti kalay sayo. Day tati imbaga na. Kunak no dagdagan ti amana.
Ngam ni kano Jeffrey ti mang desisyon no kaano. Ay, kung naglakit din no agkalay sa kayon, iti kanito ang maamuan ng adan anak yo. Ay, sabali mo, day ta Jeffrey anya. Kasano no di na mauray a dumakkel ti tiyan ko. Day tanti parikot. Masapol nga agpanunot tamanen iti sabali a pamuspusan. Tapno, makalawit mo day jay a Jeffrey. Itaman pa'y anabartak ka asim mangpet, Mr. Jeffrey Javier. Anya ti parikot mo? Kaano niya pa nang ibaga mo ni di, amasigog ka? Apay abasit pa lang tatyan mo. Agpalawag ka man. Kwan. Idi makumikom kay tinigosyom. Naragrag. Tanasakit namin tinakam ko adinak pala pakasaran. Tinumero no akagurak kati mga ulbod kanya. Saan ka nga inulbudan? Agpaiso ti bagbaga, Jeffrey. Insan, dakkelan ti tiyan mo. Saan ka kadi amarigatan iti trabaho? Imbaga ni boss, nga aglibak pa'y kano. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serya tayo itaalawas ang napuluan. Kwentas. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas nagduadua ni Jeffrey idi imbaga ni Salod nga agdadagsan daytoy. Ti negosyo ti pangpangruna na ngam ti imbaga ni Salod apa nagkalaysada. Iti may sangal daw, nadlaw ni Jeffrey, nga awanan ti balitok a kwentas na. Tila nang sapsapulan na, ngam di na nasarakan. Iti sabali a bangir, dakkelan ti tiyan ni Sofia. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas a napaulwan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insan, dakkelan ti tiyan mo. Saan ka kadi amarigatan iti trabaho? Imbaga ni boss, nga aglibak pa'y kano. Rumbang laang agliv ka. Tadandani ka kat nga rod aganak. Agbalinak nga ina. Ajak man laam mo no asino ti amana. Ay na, insan. Lipat tamon ti ama ti anak mo. Tikit di anak mo ti ikam iti importansya. Anya pa'y ngay no di kasta insan. Mabanak iti sabalya pagilian. Puna ti kapsat mo akadwaag amang imanihari iti ibangon na asanga ti kumpanya ijay. Kaano kayo kani amapan papa? Dahito yan alawas. Sika ti makamo ditoy. Na kami iti kamsat mo ti makaamumot iti negosyo ijay. Ikari kasaan ko abaybay ang tintalikyo kanya ka negosyo papa. Nasayaat. Awan mo't lang ti sabali amang tawid dito no sana sika. Timat kabsat mo timang tawid iti negosyo ijay. Ikarik aparang ayat ti negosyo papa. Rumbang lang. Numalugi si kamot lang ti agrigat. Anya ti resulta ti ultrasound mo, insan? Lalaki ka no insan. Panaganak to iti Josh. Josh Javier to nga rod tinagan ti anak mo. Saan ko pa nga ipasurot ti Javier? Apelyedok to lata ti pasurot ko kenkwana. Sa bagay. Kwentas lang matinakitam. Di mo sigurado no isong agpaiso ti amana.
Apay nga adda tinasaw ak kwentas iti katre a nagturugak. Kan nakikaidaan ti lalaki kanyak. Win nga rod Uray ko ma, no di nakapinanawan, adi ka pa'y nakariing. Masapol na pagtulagan tayong ti kalaysata, Jeff. No mabalin la ko mga kalaysa ka siksika, aramido mon. Mabalin ka di mo ti kasta? Saan ka di nga imbagak adi pa'y nalpas ti ipatpatak dermi apasdak, apakaibangunan ti negosyo? Ikarim nga rod, nga inton malpas day tapasdat. Depende nito iti pasamak. Haguray ka lang, tamadanon to na ita. Apay aya ka na yun mo nga itantan. Gapo ka di ta naalam mo ti kayat mo kanyak. Napanak ka di iji balayo anapan nangalay ti bagbagam? Sika ti imay dito balay anang tad. Pumanawak man langan. Agsarita tanto inton limpyo day tautot mo. Pimanawan ti saan alimpyo ti utak na. Saan ko man ngagsubsublipay dito mansyon? Apay ka di nga agluluan ni Ma'am Salud arimwar, sir. Bayam lang manan. Di na ngamin amo ti sasawan na. Saan na makaaw-awat? Baliktad nga min ti mapaspasamak, sir. Saan kayo amap-mapan ijay balayda? Ngam isumat yung umay diton. Dayta siguro tinagsakitan tinakam na itay. Taday ta ti imbagak sakbaya pimanaw. Amang ano na insulto iti imbagayo, sir. Ladingitek no na insulto. Ngam isumot ti pudno. Kanayon nan samot nga irengreng ti panagkasarayaw, sir. Pudno. Ngam saan ko pa masango? Adu pa'y nagiti kayat kong aramidan. Arak day ta. Saan adanom, amiga? Adoon ay titagay mo. Masakit tinakam ko itimbaga ni Jeffrey, amiga. Anya ka diti imbaga niya, ken ka? Imbaga nakit din. Asan ka no anapan iji balay ang nangalay ti dayaw ko? Siya ka no tinapanangtad kan kwa na? Anya? Kat, ag-give up ka ka din kan kuana? Sana mabalin. No kasapulan a balsak. Balsak day a Jeffrey no dinak palay kalaysa. Kasano kumanti pa ng balas mo, amiga? Orayan niya pamuspusan. Aramidak. Mabalas ko lang day jay alalaki. Boss, apa makapungtot itay ni Madam Salod? Padungparan na kano tilugan, no jakpay kano ilisi iti driveway. Bayam lang. Di na mo ti sasawan ka nararamidan na. Ay, malagip ko man gayam, boss. Saan ka di ako nayo ide, ama sikog? Ulbod da di a babae. Sungarod na surunakin ko na. Uri man saan ngagpakpakita. Angam, amangan numasuron ni Sir kada kayaw, boss. Uri taawanan dito eh. Napanan iji abroad. Kasano ngayon wag sublay? Mabayag pa'y ngagsubli. Taadda sa nga tinegosyo nga imatunanda iti kapsat ko ijay. Ay, un gayam, boss. Apay nga taadya kun makitkita ti babae ijay disco house. Amangan no turista lang na di a babae. Kaya't kamat ang makita kan makasarita. Nga jak matan makita. Nagsakit ti tiyan ko, insan. Mabalin ka di ang kadua anak, ama pa ni di ospital. Wen insan. Ayan ka ditin sa ganam nga arwaton yung agina. Iti bag iti sirup ti katrinsan. O sige, taala. Tamapantan. Inak mangala iti pagluganan ta nga agturong iti ospital. Wen, insan. Nasakit at talagang ti tiyan ko. Ikarigatam. Rumortan. Taaguray ka basit di ta kalsada. Tainak mangibaga iti pagluganan ta. Agyaman ako na, insan. Imbag tanda ka akad kadwak dito'y balay. Anya nga tati kayat asawan ti tagtagainap ko. Adda nang tad kanyak iti nagpintas ako neho.
kat naragsakanak anang awat. Kuneho? An-anon yung ay ti kuneho, boss. Tsak man mo, no apay akas dyan tinatagtagainap ko. No kumapudno ang nagsikog ni Madam Salod. Ang mga no aganak kadag ito'y abulan. Kuneho tinatagtagainap ko, saan kat nga ubing? Ah, nangag ko nga main. Ano kano makatagtagainap kano iti dingwain? Ubing kano, ti ka ipapanan na. Kasano ko mga da ubing? Kuna idi ni salud amasikog, ngam di mat di makkel ti tiyan na. Ulbod a babae. Naglungpo a lalaki ti anak mo, insan. Naggwapo si ka. Addan ijay nursery. Iyagda ka no inton madamdama dito katrem. Imbaglakit din ta nakapagpas ngaya kon. Ngawan dakas anapasamak kada kami nga agina. Kinaasyan na ka ti apo. Tanasingpot ka tao. Di na baybay anti asino man ngagkamang kankwana. Sapay la kuma. Tauray agmay-may saka mangisakad kan kuana. Nasaya tulat ti masakbayan mi nga agina. Mangnamnama ka iti dayta, insan. Imbaglakit di tadaurnong mo ang nakasagana nga usaran nyo, no agkasapulan kayo. Ngam no jak pa'y makatrabaho. Mabiit maibos ti kwarta. Saan ka ka din anap-napan iti mansion da Jeff? Saan? Ururayak nga awagan na. Ngamawan na uray ko. Rumbang asaan ka pa'y asumuko? Sayang ti kinabak nang no sumuko ka. Dayta ti makagapo, no apay asaan ko asinaan ti loko. Husto ta ko na, amiga. Oray di na kaayayatan. Tabak nang mat. An-anwam ti ayat? No awan mat kinabak nang na? Ngam nagasawa kaminton. Makabalas akon kankwana. Ipariknak ti iparparik na itakanya. Rumbang laang. Saan alalaki laang timang pasakit? Kabaulan tayo mat a babae. Naimbaglakit din tanasingpot ti anak mo. Saan amangit? Sapay ko ma, tamanayon ti kinasingpat na insan. Timawid kan ka nga inana. Nasingpot ka mat. Sapay ko ma, tasaan nga rod nga umala iti kinadaksang gasat ko. Unay matan ta umala iti kinadaksang gasat. Nalabos mo't day ta nga imbagam, insan. Agpay sumat insan. Nasapa ak ana ulila. Idikwan, nagsikugak nga awanan asawa. Kasano nga tamat ti anak ko? Lalaki ti anak mo, insan. Saan nga agsikog? Da kayo ti kanayon nga agkuyog kin ni sir. Saan kayo kadi amap-mapan ijay balay da Ma'am Salod? Saan mat? Apay ka day manang. Dumlawak namin. Medyo nabayag asaan nga imay dito. Madlaw-law na asan akayat ni sir. Saan ka day? Day tangarod ka. Nagturod mo't nga umay ngamin day siya babae dito. Kasano? Katpat-patib ka rin ngamin ni Papa ni sir. Ngam itatanapan ni Sir ijay abroad. Maipapilit nga ta ni Sir Jeff ti kayat na. Saan tapay mo't nga mo? Amangan no ag subli ti amana. Boss, mabayag ka din ni Sir iji abroad? Siguro. At amin negosyo na iti abroad. Amumot ni Papa. Negosyo tinapatid kan kwa na. Kay isumat tinatawid mo. Napatpatag ti negosyo. Anya ti ko nam? Ay... Jak na awatan timbagam Ay, kwa awan, boss. Tikunak. Imbag ka da kayo. Taada negosyo yo. Da kami. Awan negosyo may. Ikagumaam ati maadaan iti negosyo. Narigat, boss. Awan puunan. Awan pa'y padas. Amangan pa'y gidde. Nuad adda malugay. Tapno saan masayang ti panagyan ko dito'y balay nga agaw awir iti anak ko.
Ada planok nga ramidan insan. Anya ka di tinapanunot mo nga aramidan, insan? Agla ko aksa dito'y balay. Uray basit laang. Imbagaban bantayak dito'y. Kabayatan ti panangaw-awer ko iti anak ko. Mayat day ta na panunot mo. Naimbag taado tayo mat dito nga agkakaaruba. Imbag lang nga pagpalpalabasak iti oras ko insan. Sana bale, tanasingpat mat ti anak ko. Wan, naimbag tadamot pagpuunam. Ti imba ti idi ti ama ni Josh iti lamiseta ako namo. Imbag tananakam ti anak mo. Uray saan mo nga itulod ije pagadalan akas iti daddo madita amasapul pa ila nga itulod da. Wan nga rod insan. Day tamat ti yamanak, tanaturad nga ubing ti anak ko. Husto tay kunak asaan ka amarigatan iti anak mo tanasingpet. Sino? Kan ayan nga tati amana. Agkita da nga ta nga agama. Maam-amu da nga tati tunggal maysa. Ay, pasamak to ti mangwarwar kadagiti na italimang apalimad insan. Addan to siguro panawon nga agkikita kayon to. Kasano ko ma? Katjak pa'y mat nakita ti langana. Ang adda nakaukit anagan na iti kwintas saan ka di? Dakkel pa'y kan nadnadlaw. Tadakkel ti pendant anaka ikitikitan tinagan na. Adda simmangpet alugan, sir. Itaman pa'y. Lugan ni Salud day jay. Anyaman nga tanti mayan na dito eh. Saan kayo ka di mailiw kan kuana, sir? Kasoron ko, ta inulbudan nak. Imbaga na idi amasikog, oray saan mat. Anya? Imbaga na amasikog nga uray saan, sir? Imbaga na, takayan na siguro nga ikalaysak. Imbaga ata di na imbaga idi ka ni Papa. Ay sus, pinilit na ka kumaan ng ikalay sa adina oras, sir. Di pala isuda tinagkalaysa. Ikalay sa ni sir amay sa alakay, tikaskin ni Madam Salod. Adumot ti kasta. Lakay tinobyo, ket ubing mat tinobya. Nagragsak ka makisarsarita ka ni Jeffrey, si ka Maria. Anya ka diti pagsarsaritaan nyo? Ibagaman kanya? Adda kayon, ma'am? Nakita naklangarudan, damagang paylaan. Ulitem, no anya jay kinatawaam itay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na dinggan, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napuluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti NPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpasngay ni Sofia, kat pinanaganan na iti Josh. Iti panaglabas ti Aldaw, dimmakal anatured, kan nasingpat ni Josh. Iti may sang aldaw nga agsarsarita da Jeffrey kan Maria, simmangpat ni Salod. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta iti alawas ang napauwan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagragsak ka mata makisarsarita ka ni Jeffrey, si ka Maria. Anya ka diti pagsarsaritaan nyo? Ibagaman kanya? Adda kayon, ma'am? Nakita naklangarudan, damagang paylaang. Kunak, ulitem, no anya di kinatawaam itay. Ay kwa, ma'am.
Diyay ngamin istorya ni Sir. At da kano nagkalay sa senior citizen. Kan ubing pa'y abalasang. Anya ko ma. Anya ti nakakatkatawa iti dayjay. Awam makide, ma'am. Siyay, panawan kayo pa'y. Anda ka di ibaga mo na masapol mo, tay may ka di ti mansyon. Apay akas ti saludsod mo. Nalipatam ka din a fiancé na. Jak nalipatan. Iso nga rod adamdamagag no niya ti bagawan na masapol mo. Amo mo tikid-kid dawagsan ka di? Kalaysa. Apay ngamin adi ka makauray. Urayam pa'y kung maanaan-nayas ti taray ti negosyo, akay bang bangon ko. Nga manon atawan ti relasyon ta, Jeffrey. Adak pa'y matla ditoy, sa anak mo tapi manaw. Anya ka di pa nati sapulam. Oh, apay ka dinagsang sangit ka asimbangpat, manipod pagadalan, anak. Kasano? Kat ko na ti kadalak. Bimta ka kano iti kawayan. Tawan kano daddy. Apay kumabimtak ka iti kawayan, anak. Saan apod no ti sasawanda? Apay ngay nga rod. Ngawan pa'y nakita ka daddy. Intay dya unay, taday pakitakan ka, anak. Umay ka ni dya unay. Eh, Intay dya kwarto, taday pakitakan ka. Irwar mo ti kwintas? Daytoy lang ti pakalaglagi pan ti anak ko iti ama na insan. ha? Wow! Nagpintas a kwintas, mami. Daytoy ti kwentas ti dadim. Isuasan mo apat-pat yan ti bagbagada, abimtak kay ti kawayan, anak. Pagkwintas ko nga rod dayta, mami. Ibagak ka dagiti padak ngobing. Ako kwa ni dadik daytoy a kwintas. Pagkwentas mo, ngam saan arumbang nga ipakitam ka dagiti padam nga ubing daytoy a kwentas, anak. Ha? Apay ngay asan ko nga ipakita, mami? Saan asinsinan daytoy a kwentas, anak? Kayat ko saan ka analiday. Tada day ta naggapo iti amam a kwentas. Kamaliti naramid mo. Apay nga impakwintas mo iti ubing, tinangin na akwintas. Tapno saan amasaktan tirik nana, nusutilan dagiti kaadalan na. Ang mga nuday dya akwintas ti mangisagmakkan kwa na. Imbagak matkit di, adi na ipakpakita ka dagiti pada na nga ubing. Ubing dya anak mo. No nataengan ti makakita iti kwintas, ang mga no masulisog. Kasanon, no pagaramidan da ti ubing iti madi, tapno maala dalaan ti kwintas. Saan ko na panunot dayta? Kayat ko laang matamaikat ti sakit tinakam na, iti panang sutsutil dagiti pada na nga ubing. Naimbag ta simbangpat kan anapan nagayayam, anak. Apanak lang iti sirok ti kayo, mami. Mingmingmingak ti kwintas. Kinindaw ko kan ni Jesus. Nga ipakita na kanyak ti akin kwintas iti daytoy. Ngam ibagakkan ka, asaan nga amin akid dawam kat mapatgan. Adat yung no panawan kan gundaway, tapno itad na ti anyaman akid dawam kan kuana. Agurayak no kaano dayta, mami. No di na mapatgan dayta akid daw mo, ada sa bali awagas, wano bindisyon nga itad na kan ka. Kasta ka di, mami. Urayak latta apatgan na tikid daw ko. Sana sinsinanday ta kwintas, anak. No makita ti managdakdakas, amang ano sipdutan da. Wano pagaramidan da ka iti dakas, tapno maala da. Ay, saan ko nga ipagpakita, mami? Naalam ka di ti kwintas ka ni Josh? Ay, pakaisagmakan na lakit di dayjay. Imbagak laang ti patag ti kwentas.
Isulaang ti pangipapapasan na iti iliw na iti amana. Ay, wam. Taalaan mo't lang ti kwentas. Delikado ti ubing no adda makakita. Kumaa, no sinsinan ak kwentas. Sige, inton sumangpat. Ibagak nga alaag pa iti kwentas. Ta isublik to kan kwa na inton dumakkel. Rumbeng laeng. Di mulaan mo, no adda di tatidakas ti panunot na, katrabsuten na latan ti kwentas. Apay ngamin ano makita nga agsangsangit ti anak ko kat maditiriknak. Nang runa no may papan iti amana. Talaga akas na, tamay sa kakat ngarod nga ina. Ngam, panunutam ko maan na imbag, ti siguridad na. Kasangay ko daytoy umay alawas. Mabalin ka di ang mapantamot agpasyar? Mabalin ka di ang mangawis ka pala iti sabali akadwang nagpasyar. Ikan kay ti kwarta. Adda dua a plane ticket ko. Aramaten yung aktor. Adamot passport mo? Tur, sa di no apagilian? E di Singapore. Dua na di a plane ticket. Mabalin? O sige, umanugotak. Tigayam ko ani Ana ti kadwak nga agtur. Sige. Itad ko ken ka ti dua a plane ticket. Apay, adi kay mawag nga umay ka. Imbag, tadyak pa'y nakapanaw. Agrub-grub watak ko maarumwar ita. Napatpatag to ibagakan ka, ngamday tapapanam. Ibagaman nga ron, noon niya day ta? Napatagmat lang ata, akas iti imbagam. Agtur tayo di Singapore. Ada dua a plane ticket nga inted ni Jeffrey. Agraman kwarta nga aramatan ta. Oy, galante talaga ni Jeffrey. Agasam, takaraman akpay. Saan ka di pa nga expired ti passport mo? Saan pay? Mabalin pay. Nasayaat nga ron. Mapantanton inton umay alawas. Okay, amiga. Naragsak mo't ni Ma'am Salud arimor itay bigat, sir. Itaman pa'y. Inted ko ken ko na ti plane ticket nga usarik ko mamanang. Marengrengak ngamin iti kanayon nga ibaga. Oh, di awanan ti aramatin niya, sir. Mabalin ko ti mga alay ti sabali. Naimbag no mapani jay. Masigurado nga agbayag jay. Medyo mabayag mat nga rod no kasta, sir. Nasaysaya at pa, no, ipa-extend na ti panagyan na ijay. Tap na awan mangrengreng kanyak. Ay, madamag ko man, sir. Awan ka di ti plano yo amang ikalay sa kenkwana. Jengarod ko na kon. No mabalin la ko maanipapan ti mangikalay sa akin ko na. Nagkarumotan ti traffic dito eh. Anya ka di ti mapaspasamag. Maladaw ako ni ti opisina. Wala namin, boss. At masimsimin to dita masungad. Sapay, ayan ti intersection ti asid na. Diyos kay. Inton maminsan, saan adito ti pangipagnami ti lugan? Natapok namin di taigid ti syudad, boss. Permi atapok ti lugan mo pa. Ngam kastoy mo't dito eh. May sa orasan nga agur-oray ta dito eh. Kaya't yung araw, ngay jay tuigid ti syudad ti pagnantayaw, boss. Iti asidag ti pagadalan ti elementarya. Oray sa dino ditan. Basta makadanon ta adagos iji opisina. Hello? Asino da ka day? Nalusam na ita kwarto, tadandani akong sumangpet. Ha? Sumangpad kayon, sir? Wen, yamsan mo ngay bagbaga dita sumangpet ak. Sorpresa ti sasangpet ko. Saan ko nga ibagbagakin ni Sir Jeff, sir? Di ka kadi makaw-awat. No awan ni Jeff, saka agdalos dita kwarto, tapno sorpresa kunakmanan. Matungpal, sir. Sige, rugya nga ro dun tagdalaw sa awan da. Sige nga ronan. Yunay-unay ko asaan mo ngay bagbaga sumangpet ak. Okay, sir. Matungpal. Bye! Idulin ta pa day ta kwentas, ta mga numapukaw mo, anak. Saan ko apukpukawan, mami?
Saan ko nga ipagpakita iti asino man? Alaam tumatlaang inton dumakkel ka. Saan pa'y arumbang agkwentas ka iti kasta kapatag akwentas? Mabalin ka di? Ngayon ton bigat mo langan nga alaan, mami? Please! Apay ngamin. Itad kwenton malam, mami. Promise! Sige, ikarim asan mo nga ipaiga mo no ipakita iti sabali. Sapay mapan ka itay di pagadalan. Wen, mami. Promise! Ingkang aruda ni di pagadalan. Anadam ti kwentas, ha? Saan mo nga ipaigan kan ipakita iti asino man? Kayat ko jag-shopping dito sa Singapore. Ada nakita ka na pintas a bag. Kayat ko dayjay. Uray siyak mat. Adamot kayat ko agatangan. Pakalaglagi pak iti kasangay mo. Nga, intornak dito Singapore. Kanayon ko makastoy. I-treat nak ni Jeffrey nga agtur. Nagasat ka, amiga. Saan akastoy kagalante ti asawag? Ay, kuripot dayjay. Nga masikuranak, tadinak matla ikalaysan. Uray di na kaikalaysan. No itid naman ti masapsapol mo. Ayos lang ta. Nataltalgadak matlaan no agkalaysa kami, amiga. Hello, Papa. Nakaawag kayo man. Kumusta kayong dita? Kastoy lata. Kanayo na makumikom iti negosyo. Ada ka di importanteng ibagayo, Papa? Agsimpa kayo kuman kani salon. Ada ka din nagtulagan nyo apa nagkalaysayo? Napan nagturi di Singapore, Papa. Jack maguston tinaramid na panangulbud kanyak. Apay, kasano kumangay nulbudan na kaakunam? Imbagan ama sikog nga ore saan man. Ipapilit na ngagkalaysa kami nga ore saan pa idi analpas ti ipapaaramid ko apasdag ti negosyo. Aniya? Imbaga na amasikog nga oray saan? Day tatipod no, Papa. Masurunak lakat nga rudkan ko na. Saan ka kadi ama panidya trabahom ita, insan? Jack manam mo. Kasla nadagsan ti barukong ko ita. Nagpakadakit ti boss ko, ajak pa'y lamapan ita. Amangan mat no ada sakit mo, insan. Apay adi ka mapan iti doktor. Banog ko la siguro daytoy. Takanayon nga ti overtime mi. Padasak man matag-leave. Agi na ka nga rod, insan. Kasapulang mati na na. Narigat no trabaho akanayon. Wensa, insan. Kat, kumusta mo't nga iti panaglaklakom? Adumot la ka di ti gumatang iti basit asari-sari store mo? Adamat basit. Saan mat nga min adak ka la sari-sari store? Boss, kapilitan nga iturong ko tilugan iti kalsada iti igit ti syudad. Traffic manen. Anyapay nga eh. Iso na lang tanatapok. Nabayag sa tapan nakasiminto ti kalsada. Hamangan no isarunudan to na ito asimintuan, boss. Barang ano sana makurakot ti pundo na. Daitakat ti parikot dito'y pagilian tayo, boss. Ano ti buhaya ako nada? Ah, ti Obing, kalat ang nagbalasyo. Sos, dandanain, boss. Oy, Naggwapo nga Obing. Ah. Abaya, kasla. Ah, dumsagak, takasaok. anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay wita alawas ang napauluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami
Itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo ita alawas na pauluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ti Ubing, kalata nagbalasiw. Dandanin, boss. Naggwapo nga Ubing. Ha? Apay, kasla. Dumsagak ta kasaok. Boy, nagistayan kan. Ha? Anya ka di tinagan mo. Kwa, sir? Ha? Nagwapo ang lalaki? Kwa, siyak ni Josh. Sige, tamapanak di ta pagadalan me. Agore ka. Ha? Anya day ta pinatputam iti batog ti barukong mo. Ha? Matyak ag kamali. Jay kwintas ko day ta. Anya? Saan na mabalin akitaan? Gunuig gaman yu ti kwintas ko. Kwintas ni dadig da ito'y. Daddy, kunam? Day ta ka di putputam apendant kat adda nakaukit a J. Javier? Ha? Kasano nga muyo? Kat diyo pa'y nakita ti pendant na. Ha? Magician kayo kade, sir? Sino ti mamim? Mabalin ka di? Kuyugan na kitayan na. Nadalo sa akong ti kwarto ni Sir. Kaano nga taas sumangpa? Api nga taadi na kayat nga ibagak kin ni Sir Jeffrey. Adda nga ta sa bali a plano na. Anya nga ta. Ni nga tamot mam salod. Kaano nga tamot ngay asumangpag. Malagip ko la ka nga ro timbaga ni Sir Jeffrey. Nga isuda ka nun tagkalay sa. Adda ka di dakas nga ramidan nyo kan ni mamik. Awan, Barok. Kayat ko lang amam-am mo ni mamim. Anya ka di tinagan na. Sofia Robles tinagan ni mamik, sir. Sige, tayo na kung ija pagadalan me. Mabit lang. Inak ka sa o ti maestram. Takid dawag akadwa anak iti ayan ti inam. Promise. Awan madi nga aramidak ni mamim. Anya ka di ti trabaho na. Aglaklako, sir. Gusto nga rod. Itulod na kijayan na. Tagatangag amin alako na. Anya? Gatangan nyo amin alako ni mamik? Promise. Gatangag amin alako na. Ngamjak mo't amo ti ayan na. Isu nga isuhurom ko mati ayan na. Mayat sama, no itantanta pa iti kaadata dito Singapore. Mayat day taan na panunod mo. Kayat ko pa'y ditoy. Makapawan ganas nga no agawid ta. Tadinak pa'y mo't ikalaysa ni Jeffrey. Isungagyan ta pa'y ditoy. Tapno, ipapas mo ti sakit tinakam mo. Saan ka di? Hanya pa'y ngay, no di kasta, amiga. O sige nga Rod, ipagnata ta extension ti panagyan ta ditoy. Obserbarak man, no kailiw nak, no agbayagak, dito'y adayo a lugar. Urnusan kan punasak man dagiti lakok. Natapok da. Kanayon nga min naglamlabas dagiti lugan. Iso natapok ti aglawlaw. Mami, adda gumatang itilako tayo. Ti anak ko. Saan nga ta pa nag-eskwela? Apay nagsubli. Mami, nangagyo ka di timbagak. Adda manggatang itilako tayo. Ha? Asino ti kadwam? Agpayso ka di gumatang dayta? Pudno timbaga ti anak mo. Gatangag amin alakom. Tinapintas a babae. Gumatang ka kading agpayso? Bilangam no mano amin ti balor na. Tabayada kita matlaang.
Kaya't ko amaamuan no nangalaam iti kwintas ti anak mo. Apay ko mati kwentas ti anak ko. Anya ko mati bibiyang mo iti kwentas na. Siyak ni J. Javier. Anya? Anak. Inga pa ije kusina. Ada na patag-apagsaritaan mi iti daytoy at tao. Asino ti kadwam alalaki? Josh, apay nga inyag mo ditoy. Imo na, kunana kwintas na ti kwintas ko, tita. Anya? Iso ti akin kwintas, iti kwintas mo? Mamati kayo kaditi imbagana, tita. Ha? Ay, ni mamim ati makasungbat iti dayta. Ay, kunanakit din ako kuha na kano ti kwintas. Kukwak mo't dayjay, taintad ni mamit. Ay na, malawlawagan nga tati amin ita. Ay na, Diyos ko, tulungan na kami kuma. Tapno malawlawagan ti amin. No kasta, sika ti rapist anang gundaway kanyak. Nang gundaway ko nam? Bay anak ko mga agpalawag, sakbay akapungtot nak. Sige, ikan ka iti gundaway mo nga agpalawag, no apay aginundawayan nak. Nagrigatak iti mano atawan anang isakad iti anak ko. Agmay saak ngawan ng tulong kanyak. Pakawanan nak. Ngam ti amok kat saan ka aginundawayan. Nabartekak idin tulod nak ti driver ko iti kwarto ti hotel. Ti amok kat babayadan ka. Tada ka iti unag ti kwarto. Da kayo ka diti nangilaok iti anya abanag iti ininom ko. Iso ajak makakutikan makapagkitakit. Jak makalaban. Awan amok iti ibagpagam. Damagam iti driver ko. Ta iso tinangipan kanya iti kwarto ti hotel. Namarte ka kidi. Iso ajak amo na niya tinapasamak. Ta payakas laawan babail mo kan nakapsot ka. Nangibati ak iti kwarta. Time pagarup ko ababayadan ka. Agpaiso ka di agatangan yu amin tila ko ni mami, sir. Agpaiso ti imbagak anak. Bayadak amin alako ni mamim. Ngam saan ko nga alaan tila ko na. Ha? Bayadan niyo? Ngam saan yung nga alaan? Kasanungay mat dayta? Mabalin ka di nga arakupen ka, anak. Ha? Nabayag asinapsapol ko ti kwentas ko. Ngam adamot gayam kada kayo ka ni mamim. Siyak ti dadim. Ha? Sikati dadik? Agpaiso ka di? Agpaiso anak ko. Lumabalin, alaan kayo adwa ija mansyon. Mansyon? Saan ka niadak kalabalay ti mansyon? Wen anak. Sublan ka ito. Inakpayagpakana ka dagiti kasosyok iti negosyo. Nabartek ka no ti agnagan iti J. Javier. Idi impanda iti kwarto nga ayan mo. No kasta, awan basol na. Jak man amuan. Ngam, apay ana sabsaban adagos ti gurak kan ko na idi nagpalawag. Kaya ta sa wanday ta, nga adda panagayat mo adagos kan kuana, iti panagkita yung manen. Love at first sight. Nataermat gayam. Kuna na nga ipasyar na kami kano ija mansyon na. Iso asaan kan nga agpakipot pay, insan. Ama ti anak mo dayjay. Saan nga ta nakababain? Agsubli ka no intonal daw. Aw-awisan na kamat. Saan mo't asika timang kamkamat kan kuana? Sa bagay, para iti anak ko, mapanak mamat agpasya.
Intayo ni di mansyon, Sofia. Pangasim. Kaya't ti anak ta ang makita ti mansyon. Mami, kaya't ko ang makita ti itsura ti mansyon. Intayon, kaasyam ko mati anak ta. Karbangan ti anak ta ti mapani di mansyon. Intayon na, mami. Kaya't ko matngagpa-share ije mansyon da. Sige. Pagustuak ti kayat ti anak ta amapan ija mansyon yo. No magustuhan nyo, Ijay, agyan kayo ni Jay. Wow! Nagpintasan ti mansyon. Ay, dakdakkel pa'y ngam ti pagadalan me. Nagpintas pa'y. No kayat yo, agnaed kayo ni ti mansyon, anak. Mami, kaya't mo kadingagyan ta dito yung mansyon? Kasano ti balay ta? Tawid ko pa'y dayjay kadagiti dadakkel ko. Mabalin nyo nga ti mapan pumasyar iji balayo ako nam? Makitan to. Ala, saan ka pa'y apilitan nita? Iruam mo pa'y tibagim dito eh. Asino ka di ti ubeng, sir? Apay akaingas launay tiladawan mo idi ubing ka. Putot ko manang. Ah. Namatyak adago sa putot ko, gapo itiladawan. Kaingas na ngagpayso tiladawan ko, idi ubingak. Naggwapo nga ubeng. Langan na tinasimpag. Ganti inana. Nagpintas, sir. Adda ka di relasyon niya? Saan mo nadamagan manang? Napinpintas ngam ni Salod, saan ka di? Well, sir. Ang madamag ko man. Kasanungay no umay ni papayaw. Day tatidak kalaparikot ko manang. Amumatan ni papa. Ungarod, sir. Naturay launay. Aglangan akpay ita ama panigi trabahok. Ipasyar kayo ti aglawlaw, kanita amin napasat ti mansyon. Sigod ka di ngaglanglangan ka iti trabaho? Saan? Italaeng, tadda kayo nga ginadi ti mansyon. Apay nga ro, dakasla dadak kalaparikot mo. Adan kan ka ti amin. Kinabak nang kandi adal ka pa eh. Ada ka di pa'y kurang? Ni papa. Intulag nak ang mga saway ti saan ko akayat. Yaka mo no kasanok asalungasingan ti kayat na. Ada ikasal mo? Ada ka di dito'y mansyon? Imbaon ko anapan nagturo di Singapore. Tadyak kayat nga adda ka nayon diti mansyon. Agdaldalos kayo dito'y pasilyo, nana. Agmapakmanmat. Mga lakmat itimap ko. Ay na. Saanin baro? Nalakalaang mo day to. Kabaula. Uray siyak, kabalakmat agmaplaan mat. Sigod ka di nga agdaldalos ka, baro? Nana, tultulungak ni mamik nga agdalos. Agdalos kami pa'y IJ school. Ha? Ay, aleman nga rod baro. Angam ni alwada ma, tama nga numaigalis ka iti pasilyaw. Di na nadlaw ti siserak ko iti mansyon. Ang mga napakakumikuman na. Agpatuloy aklatan. At nagwapo nga ubing agdaldalos. Kaingingas ni Jeffrey di pasik. Ay, di naknadlaw. Nakaayat nga ubing. Asit gakman. Asino ka ang nagwapo nga ubing? Ha? Apaya kaingingas mo ni Jeffrey nga anak ko. Ha? Ay, sir, anak yun ni daddy? Ay, isugaya managwapo kami kan ni daddy. Tagwapo kayo matalolok. Anya?
Dadim ni Jeffrey? Ni ka di salod ti inam? Apa yan di tayong bagbaga kanyak? Kuha, sir. Sofia tinagan ti inak. Intayo di ayanda. Lolo, agkibin tayo. Lolo agwapo. Nakayayat ka nga ubing. Mala, intaman nga ron itayan nagitidadakal mo. Papa, adda kayon? Kibkibinan niyo ti anak ko? Ay na, at nagayang putot mo. Nga mapay di mo yung bagbaga. Saan nyo kadya kagurat ti anak ko, Papa? Apay ko makagurak kat apukok man. Kunana nga agpada kami kano agwapo. Papa, isumot ni Sofia. Ti ina ni Diyos. Sofia, ni Papa. Good morning, sir. Good morning, man. Amom tinagpili Jeffrey. Isugaya madi mo kayat ni salod, tada sa bali nga ilemlemang mo, loko. Isutya ay ayatag, Papa. Okay, kaano nga ron ti kalaysa? Ipagnayon sakbay nga agsubli iji abroad. Agyaman unay kada kayo, Papa. Wan, iti kabita na panawan, agkalaysa kami. Hello, Tito. Nakawag kayo, Mat. Ayan nyo ka di ita. Adaak ni ti pagilyan tayo. Ladingit no saan kayo nga agkatuluyan ka ni Jeffrey, damat gaya man putok na. Adan apo ko. Anya? Kasano nga daputot na ako nayo, Tito? Imposible nga adan putot na. Ladingit nabayag kayo ang nagdenden na. Ngam sa anak nga impaayaan iti apo ko. Ita, adan apo ko. Iswa, sorry. Isudan ti agkalaysa ta adan anak da. Anya? Mangikalay sa ni Jeffrey iti sabali. Anya tinapasamag, amiga? Asino timawag? Ingka gumaag ti saan ang nagsikog. Tasan kami pa yan nagkalaysa. Ngam adamot gaya man pinututan na. Iso ka no ti kalaysa na ko na ti ama ni Jeffrey. No kasta? Saan na matuloy ti kalay sayo? Anya pa'y kuma. Nagmalasak matan. Isumot lagayam nga imbaunak dito'y Singapore. Ay, awanan, amiga. Sayang. Agyam anak, tanasara ka matlaang ti anak ta. Babaan iti kwentas anat nagmo. Manipulita, saan tayo ngagsisina? Ay ayatan ka unay, Sofia. Ay ayatan ka matunay, Jeffrey. Ket agkalaysatan, biyag ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetay wita alawas anapuluan. Kwentas. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanday toy nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikuanan, umay kuman isubli jay ginatang ni Badung ko nga asay. Apay? Expired mo ten. Anya ka mo ten, Maray. Tagla ko ka iti expired nga asay. Sika man pa'y ti kaunaan ang nagreklamo, nga expired ti lakok nga asay. Talagamot nga expired daw. Kita agman. Daytan na expired ang nabayag daytan. Kasano nga ibagam nga expired? Saanon anapgad? Anya? Sukat haman dayta.
Sukatak daytoy, kat nakagudwa mo taan. Wuna, ta pinagasin mi jay kagudwa. Kat idiramanan may, awan mo ramraman na. Sayo ibaga nga expired, ita ta nakagudwa yaon. So katam kiday ti may sakilo nga asukar. Nay unay mo daytan. So katam no di mo kayat nga iwaras ka, ngaglaklako ka iti expired. Ha? Naa. Maperdi tinagan mo kas kagawad, kan mapukawan ka pa iti customer, maray. Naa. Binot-boteng ko ani Mari Kwanang. Iso asinukatan na adagos iti may sa kilo nga asukar dyan sublik nga asign. Ay na, naglaing ka talaga, tuya. Di na amaw, nakagarapon gayam dyan kagudwa nga assign. Di nakalibrita pa iti asukar. At dapat asintan. Siyempre, kastala ang ti dumiskartay ba dong? Malag timpla ka nga ruday, niti kapita. Sige, mabit lang. Samita maun, damot asukar ta. Mahalas ka no ti agpanimay, kagawad. Kasano ajak agpanimid, kat nalugi akmanan. Ha? Apay? Anya tinakalugyam? Ni Marituyang, expired ka no, di ginatang nangasin. Iso nga imay na pinasukatan iti asukar. Anya? Expired nga assign? Oy, awan mo ti amok nga ag-expire nga assign. Sino kataklatan, tapno awanan ti Rirey. Kunana nga min apirjan na kano tinagan ka. Ay, imay na ka manin winanto 3 ah. Day tangaro ti pampanunutag. Dimla ko masinuksukatanan. May angag sa usaw. Bayak man langan. Marwa mano kasta. Awan la siguro asukar da. Kasta nga ta? Wan kagawad. Patsin na. Nay, agpilpili kamot iti tinapay alakok. Ang mga no umay munto manen isublen. Anya ka mutin maray, mabainak mo ta. Kasla di asin ngayon sublim akagkagudwan. Kayat mo agumatang akon no saan. Kat gumatang ka na. Amok mo nga awan pa'y buwi na manong. Kasano nga mom? Tantan-awan nak ka de, di tabalayaw. Amok latan, tasaan pa'y anak sayan dagi talakom. Agbuwe na mano ka nga rudan. Dua asupot at tinapay tigatangag. Sagay sa kamay kinebadong kaw. Nasayat no kasta, maray. Kabarbaro dagita tinapay alakok kat. Kaidil-deliver dala ang itay. Good. Kukwak daytoy adda palaman na. Kukwamot ni Badong daytoy awan palaman na. Aw, manuaman maray. Ay, sana naimas na ito ginatang mo at tinapay, tuya. Kasano ako namasaan ang naimas? Kat nakagudwa mon ang nakagatan. Yung kay sublay, iyan nagkatangan. Isoblik manan. Way, ni baga man na pirde. Kano may bibos mo? So katanday ta ni Mari Kwanang. Ay, mabain na kaun. Si kanti mapan mangisublay no kaya mo. Yung kaki din. Unay ka na ya. Nagdadakkel takagat mo. Kung dandanin maibos, ipasukat mo kita. Mari Kwanang, di kalilipnusan akagawat dito kabildatan. Ay, pudno ka di day taki no nam, kabadong. Pudno maray, aglalo no umiisim ka. Ay na, kaskalatin ijer maray. Di nakman ang awan iti kasta. Huwag gayam. Kagap-gapo ni Marito yang dititirsinak itay. Imay matang iti tinapay. Way, namok maray. Kinan nyo ka din di tinapay. Pinapudno na, isuday ta, ti umay ko isublay. Anya! Umiisim ka di maray. Ano saan ka lumaad? Umay mo man na isublain. Ne, itak lang amang isubli ah. Naperdi nga min dayto tinapay maray. Ay, sa anak ang mamatay. Kabarbaro la dagita tinapay. Kaya't mo ang makita ti pamanagnag maray. Kauwan, kasapulan nga ipakita yo kanyak, jay pamanagnag. Dayta ti pamanagnag maray. Umay mo isublay, dayta nagbasitan anat da. Idi kinagat ko na minsan. Jak nadlaw ang napirti gaya main. Idi may kadwa. Jak lata nadlaw. Idi may katlaw. Ijayay.
Nadlaw ko na napirtigayam. Ay, sanak ang mamati iti daytay bagbagam. Payasan mo apat yan, Maray. Kano naglawag nga dabuot na. Awan ti makitak abuot na. Kaya't mo asawain, saan mo asukatan? Apay ko maasukat akat danda ni maibusan. Saan mo gaya makayat asukatan, ah? Apay, papanam, Nakagreklamaw. Mabalinaya ti kastamay. Napirdi ti tinapay ala ko ni kagawad kunam. Wan pare, napirdi talaga. Anya nga iti kayat mau. Ipasukat mau. Wan ko maa pare, napirdi may. Unang dandan ni maibus maon. Napirdi nga rod pare. Siyak ka ditipat yan. Kaslasaan mo't anapirdi iti panagkunak. Ape asurwan nak, kit kabisadok tinapirdi, kin saan at tinabay. Saanin na kaya't asukatan ni kagawad kuan hang dayta. Ay, sana mabalin na pare. No iday, kaya linukatam ko ma, kat nakita nga dabuot na, ingka kumain sukatan na. Saan ko nga rod mo't anakitan pare? Ang kinit tabak, ang nagbuot gayam. Anda kinitab mo, dandan ni pa'y maibusan. Unya rod. Ay, una yan. Kanya makunam ngay pare. Kwa. Dua-dua ka paray. Ha? Kaya mo asawan, ayaw ng pailaang may ni Marikwanan. Daputa kagawad mo. Ay tapno awan ng ti adu arire. Yawat mo kanyak titinapay. Atoy paray. Kahit ananum ngay. Kanag akastol. Nini. Ninalngal mo mutin paray. Hapay ngay. Awanan na, ti basukat kaw. Saan kan nga panagisukat? Ikan kalangan iti kwarta nga igatang mo, iti kaslapungan at tinapay. Anya, kasta ati kapitan. Nanakam, naanos, kin manangasay. Talaga? Agpaysuan na nakamakin na anusak. Ay, uwin paray, bili baking ka. Oh! Amom nga urnosay, nagiti rumso ariray dito barangay mo. Mala, yawat mo nga rutan, yung kwarta nga igatang kaw, iti tinapay. Tama pa na kaon, paray. Nakagatang ka, iti baro at tinapay. Why? Inikanak ni pare inteng iti kwarta. Nagswerte ka matag. Ay, kauna. Iso nga no, da sumarunong ay pasukat mo. Mapan ka pa'y nga umuna, kini pare inteng. Nagsingputan ni Kapitan Nukasta. Una. Nan, ramanakman nga rod, day taginatang mo at tinapay. Ay, sana mabalay. No kaya't mau, mapan mumit isukat, day taginatang mau. Isukat ka, kat kinan kaon. Marimilyang, nanggatangam day tapaldam analabaga. Apay, di mo pa'y amaw nga aglaklako ni Marikwanag iti ukay-ukay. Ijay mo aginatang? Wan maray, adaw tinagpipintas alako na. Jak nakita. Ay katmapan ka, takaluklok at nagitilako na ita. Kastaya. Wan, ingkan, tama nga lumaunaan na kati sa balay. Kukok day ti apalda, gatangak day tao. Ay, umay mun bayadan marituyang, tapno sanda ka nga unaan ti sa balay. Ay, un maray, narigatang. Adamot kasta apalda ni Marimilyang, ngam nalabaga. Ay siya ngay maray. Anya akulur day tinapilay. Day ta kulor yellow. Ayun gayam. Katgapo ta kulor yellow, nangingina. Apay ngay mo't anangingina. Ka kulor yellow nga raud. Nungay kulor na labaga ti alaan. Awanan ti kulor na labaga. Mala ibagam nga rod numanaw, tabayada kon, uray nangina. Anya ti makunam badaw. Bagay ko kadimo lang dato'y kulor yelo apalda. Nangalami ti dayta. Ginatang kaw di tatirsina ni Marikwanang. Aya. Bagay ko niya. Ay, uwinin na. Bagay mo. Anya pa yung ngay, ti may baga. Usarag daytoy no agpaili Agam niya. Kita tama nga no alain na iti karuba tayo, nga galala iti kumkumpurmay. Ay, wanan niya. Mumutin na kita, karuba ta. No, da maibilang kursunada da, alain dalatan. Sapay nangina ti pinanggatang ko ditaw. Kat ikama, iti pakabigbigan na. Ay, wag.
Anya nga tano suratak jay gayadan na. Anya nga iti surat mo. Tuyang labadong. Anya, paldam day ta, apay nga iraman mo nga, tinagan ka. Mala, jay lang arudnagan ko no di mo kayat ti mairaman. Isurat ko dito iti tuyang kaborlisan. May mayat pa'y. Kadadakkeleg tapno sa anda atakawan. Ay na, wow, Marikwanang. Ah? Nagpintas mo tanday ta suot mo abistida. Bagay kan ka. Nakita kiti karton, Maray. Isu nga inalakon Imbag lang nga damat gunggunak nga aglaklakaw. Adapay ka di kasta, Maray. Apay, kayat mo? Ay, tai agpadpadat ako ma. Adda, Maray. Gatangam nga rodo na, di may isa. Ay na, imbaglakit na yung tada kapadpada na, Maray. Wan, addan pagpadpadaan ta. Inton bigat, no agpaili ta, isuot ta daytoy abistida. Adda amok nga umapal. Bayam nga umapal ni Marituyang. Sana balay, tadamot nagatang na apalda. Bagay na kaday. Jak pa'y nakita nga insuot na, Maray. Da Marimilyang ken Marikwanang samo dagiti agurura itilugan iti paradaan. Why, isuda, apay aya. Nakabistida dan samag. Why, agpadpada da, iti bestida. Siyak nakapalda aklaang. Kitman anungay. Kaya't kumutikas siya abistida. May mayat day tapaldam. Tada nakasurat anagan mo, di tagayadan na. Mapan kunto isukat daytoy kini Marikwanang. No kaya nasukatan na? Apay kidinasan. Marikwanang, simangpit kan anaggapoy jay ilay. Damagam pa'y laang kat kitkitaan naklangarudon. Nakita kayo ngamin itay kin ni Marimilyang anagpailay. Inuroray da ka, tako namin magpaili ka mag. Agpaili ako mamag. Ngam nakita mo ngamin ngagpadpada kayo iti bestida kin ni Marimilyang. Ay wan, Maray, ginatang na di kapadpada ti bestida. Kaya't kumutikas ta bestida, Maray. Ay, awanan Isubli nga ron dito palda ginatang ka. Isublim manan. Di mo kunaan, asan na mabalain. Unay kamutin, Maray. Isublim, kat ko nam asinuratam day tagayadan na. Sinurata ka, tapno saan abigbigan dagiti karuba may. Saan mabalin nga ipasukat mo dayta? Ure agdarom ka, uno agreklamo ka. Saan mabalin? Ayan ni Kapitan Maray. Adday di barangay hall. Mapan ka ija ayan na. Nawaya ka nga agreklamo ijay. Ay! Nasakit ti ulo kada kayo kani pari badong. Apay ngay magkapitan. Tunggal ada reklamo yo. Dito'y lataayan ko ti papanan nyo. Kat siyempre si kangarod ti Kapitan. Ano sama? Sinuratam nga rodan ti bestida, isukat mo pailaan. Ay kat kartibo nun aji gumatang. Ay uston, look, wen nyo ti tao. Ay, maudin da ito'y atulungan ka. Mauday, Kapitan? Kitay man. Nagadupay ti nakapilang agpatulong kanyak. Simingit ka manin. Itay da pa'y ang nakapila dagita. Ay. Kastaya. Wen? Ay saan mo nga isukat da itaginatang mo apalda? Ang mga nusika pa'y ti reklamo ni kagawad ko nang. Ay agruam ka. Ay na, Marituyan. Urean niya pa'y ti araramidam nga agsirip-sirip dita. Jak sukatan dita sinuratam apalda. Sersere paglaang mat agong unget ka. Asino ko mati saan makaungat iti dayta nga style mau. Isungarod abalbaliwa kun Maray. Saan kun nga isukat tabagay kumaday to palda. Kita nay. Kat talaga mo't abagay mau. Sige man. Agpusipos ka pa'y maminsan, Maray, takitaag man. Oray la agbalon, Maray. Mayat, Maray. Bagay mo. Hay, sinuratam itinagan mo, ita ipasukat mo. Ay nanatoyang.
Saan mo ngamin alukwen ti padam a tao? Tapakadadaalan, kan pakaibabain ang mailalay na. Ala sigay! Dinon, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Lakay ka na talaga, paray. Tal na ka man, pare. Duwan day ta sa rukod mo. Marigatanak nga ron amag na. Iso ang nagsarukudak. Day ta ti pakakitaan na talaga alakay kan, paray. Kita nga ron no adan ni kwarog iji paradaan tagpa ituludak iji barangay hall. Kano na panagaran, paray. Na, asino nga ti mangitulod kanyak. Sapay marigatanak amag na. Ay na, oh. Siyak kumaa. Sika na. Ayan na nga ti tricycle mo. Adamat pamasahik kahit. Mano day ta kwartam di taya? 10 pesos. Ay, kurang ah. Diyan nga discount ti senior citizen. Ay, awang kanyak day ta discount pare. Ha? Sige, ano sa mo tiyag sa rukod ama panidya barangay hall pare. Agurayak ti pasayeros kaw. Asaan na senior. Tadyak kaya ti mangtay di ti discount. Punay kamatan ka ba dong? Kinatawaan kan inuy-uyaw mo ni Kapitan. Di mo matinlugan dita tricycle mo. Nay, nangagmaw dagiti imbagat king kuha na maray. Adak dito'y tersinak apang iparparadaam dita tricycle mo. Iso anang ngagaw. Pudno mat apilay ni pare Inteng. Lakayan. Masapol pa'y aya nga ibagamot. Nasaktan tirik na ah. Kaya't kung arot na masaktan tirik na. Ay puunay kan. Ni Kapitan, oray agpilay-pilay. Nagagatlat ta, Kapitan. Ay na, agritiron. Talakayan, maray. Adagay ayab kanyak na pasaheros. Ay na, nagsiksi na balasang na ita. Nusiksi a balasang. Alisto ka, mapan. Ngam nagpilay-pilay akas ka ni Kapitan. Demo kayat nga ito loud. Why, umaya ko na, deng! Umaya ka. Panawakan, marikwana. Umay kagloganan, mes. Mano ti pasahe, aging ga ijay ili. No, balasang, libre. Balasang akpay matlaan. Ay, kat libre ka na, adeng. No ngay aging ga ijay pagbuyaan iti sine. Ay, kat libre lata. Basta balasang nga raw, adeng. Itulod nak nga roden at tatabadong. Anya, tataba daw. Manong ko namutin, Manong? Kat nadudwan tinabati ang ngipin mo di na sangwanan. Manong pailaan. Uray uyawin nak, libre ka lata, miss. Puraw amin nanday tabuok mo. Sige lang, uyawin nak, libre ka lata. Nagmayatan. O sige, aglugan na karudan, tatabadong. Kunak, ano adda dito'y paradaan nyo ni Tatam Abadaong kwaraw? Saan ngagparparada dito ni Tata Badaw? Tapay asaan? Ijay tersina ni kagawad kwa nang tipagururayan na iti pasaheros na. Kasta aya. Nasayat mait no saan ngagparada ditawi. Tagawan namin na pasaheros nga umayaglugan ditawi. Day, jak amuday ta. Nang runa no balasang nga pasaheros. Nagalisto ni Tata Badaw. Pudno ka di day tangay bagbagam kwaraw. Ay napudnaw. Kasla itay. Siksijay balasang intulod na ijay ilay. Pilpilyin na ti pasaheros na. Babalasang lang ti kayat na nga ilugan. Ha! Agaluwad kanya, dayjay Abadaw. Agawid kan, Tata
ta badong. Ay, manong badong. Mapan ka agbuya iti sinay, mes. Wan, iso nga rod adito'y tinagdisaan. Mabalinti sumurot king ka nga agbuya iti sinay. Ibayadan naklakit di. Ay, katwa na. Ada pa'y merienda na, no kayat mau. Mapantang rodan Nagswerte akaw ni tangal daw. Puro nagpipintas, ti pasahiros ka. Apay nga itakala nga sumangpag badong. Kahit napanak nagpasada. Basta aki din ti saludsud ma. Rabi ikaw na yun na nagaway. Narigat nagpasada ita. Awan pasahiros. Ala, iyawat mo nga rodan jay boundary. Kanya boundary. Nagsaritaan tamad nga agpasada kay ti tricycle. Ngam, naskan nga itad mo kanyak jay boundary. Awan ti boundary. Na, apay nga awan? Ha? Di nakman luklukwan si kabadaw. Awan nga raw, di papilo mo kiday. Balasang kanuma nga men, ti iluglugan mo apa sa hiros mo. Nagko na. Amin to mga mingi bagbagada king kagapatpat yan. Balasang nga raw dyan nagpara, daki di ilugan ay. Ha? At dala maamwak akalukwan nga aramidam makitab. Awan nga raw. Kalukwan nga ibagbagam. Awan ti boundary, amay tid cooking ka. Tawan ti pasaheros. Itay pa'y laabirbirukan na kanya angkel mo, kwarog. Apay, antay. Agpaitulod nga rod kan ka ija papanan na, taagpilay-pilay lata. Irananan tumit nga minti agpaitulod no mapanak agaram. Inan-anusan na tinagnaan na pan ija barangay hall. Siyempre, unag paimot ati agaram, tanay. Agtapos man ang titawan, kat baro aklata. Ay nagpiksa mo't ti panagbusina mon pare. Anyat problemam aya. Kaya't kung nga rin busina itinapig sa baray. Nakapaigid ak lang aro dun kag busina kapailaan. Kaya't kalanga businaan paray. Na nakasarukod ka magmag na dito igit ti kalsada. Lakay kan. Ilugan nakman nga ron. Ha? Agpilay-pilay ak nga ron. Apay, saan pa yan na imbagan na yan? Ay tasaka, manasakit. Nasakit lata pare. Ay, pasensya ka na. Dahito'y tricycle ka, pang balasang unlay. Ay maditikas ta ah. Nagpilpili kamutin iti ilugan mo. Diyan nga ron ka tagilugan iti lakay apadam. Nay, agparpara man ang palasang. At dan pasahiros ka, balasang. Panawan ka pa'y pare. Sika manan. Sikamot manan? Ay na, sika talaga manong badong. Nagkita taman na. Mapanak ko maijay ili. Ay, kat itulod ka na. Libre manan. Kunaking ka, basta napinta sa balasang akasking ka, libre. Aglugan ak nga rudan. Sa dino nga, iti pangitulod aking ka, ateng. Mabisinak kat. Mang restaurant ako mang. Ay, ura siyak, mate. Mabisinak. Duwatan amang restaurant. Ay katuan no kayat mo, subuan ka pa Na, intangaro din Nagmayatin ngay, no kasta. Nakitam di balasang nga inlugan ni Kabadong Maray. Wen Maray, nakita. Am-am mom day jay abalasang. Jak nga rod am-am mo. Tay tala ang makitak dito barangay tayo. Uri siya nga rod Maray. Jak mat am-am mo. Asino nga taday jay? Dayjay manantay balasang nga inlugan ni Kabadong idikalman. Aya, kasla kay kayat na ngaglugan iji tricycle na. Apay nga ta, Mare. Anya nga iti panagko na Mare. Naskan ka di nga ibagata da iti kan ni Mare tuyang. Ay, aga pa danto. Ay, makabasol tapay. Kano nakapilpili iti pasaheros dayjay akabadong. Wen nga rod, Mare. Di nakayat nga ilugan ni Inteng. Dayjay kit di abalasak, asaan na nga am-am ti kay kayat na nga ilugan. Kat ni Inteng nga agpilay-pilay, saan na akayat nga itulod? Wen nga rod Ay, sikaman kit di Mare.
no ipulong tan ken ni Marituyang. Baybay antan sa langan ang madiskubre ni Marituyang. Wensa Narigat nga agpaiso ti makabaso kung maray. Nagda-tricycle yung kinitata ba daw? Ngam da ito yung tricycle ko ti kaya't mga pagluganan. Amo mat ni tatam abadaw nga agodo nga kita. Ngam awan mo, di nakmat umay alaon. Ay, malagip kaon. At da napinta sa balasang ngayon tulod na itay jay ilay. Balasang manang? Una na. Napintas nga adayaw ngam itisi ka. Sigay, itulod na kun ijay ilay, kwaraw. Bareng makitak ijay ni tatam abadaw. Ay muna, umay ka nga rutin naglugan. Nay, inteng. Mayon unnat mo matanday tasakam ana sakit. Ay, uwan nga rod. Ay, mayatin. Ket, saan mon samot ta nakasapulan ti sarukod mo? Saan ang tawan sakit nan ti sakak? Nasaya at mo't no kasta. Tapno saan kan amarigatan amag na amapan ije barangay hall. Hindi nakmakantsawan ni paribadaw. Ipakitam kan kwa na, asaan ka pa'y alakay. Lumakayak pa'y lang mo't. Ay katwan Ay kunamlan asino no kantsawan na kadayjay akong parem. Padasak man ti tumakder nga awan sa rukod. Oh! Uy! Nene. Kabailamon at talaga Ay, saanin ang nasakit ti sakak? Kabailak pa yan ti kumugtar. Oh, nagdakil matan ti subong manong pa doon. Mabising gayam to yung manong mo anatarakay. Sa bagay, si kamot kit diti agbayad iti ado nga in order ta diti restaurant. Asinaw tagbayad! Tuyan! Ha? Asino day tabakat? Ay, kwa. Iso ni nanangkaw. Anya! Ay, antig gayam. Saya atom tagsaw ba daw? Ay, asawa ka dahing. Ay, panawan kayo nga rodan dito. Ay, saan nakapanawan na, mes? Tapay asan? Asino day di ababay? Manyang agpay sutinagan na. Ayak mo nadamdama kain. Isumat lagayam nga awan mayaw awat mo a boundary taadagas gastosam. Ay, di na mo itong tandito yung restaurant na. Tanagado ti tao dito. Ayawan bidang kaw! Lok-lok kwam ti asawam. Oray man pa'y mabay nang ka, salbag kalaklakayan! Ay, bigat gaya mo na. Apay abim mangun kan. Uy, nasa bigat ay. Nangagkaw, yung taraok ti manok. Maturog ka pa'y. Apay, paturugin na. Mapanak agpasada na. Nagkunang agpasada ka? Yung tricycle ko nga raw, agur-uri ijerwar. Saanan ang mabalay ng agpasada ka? Tapay saan? Ay, di nakmanulawin si Katuyan. Siya kong tagpasada. Sika? Katwan. Ngamain, awan aramidak akalukwan. Saan ka tuladan, apuro kalukwan tar aramidam, kabayatan ngagpaspasada ka. Paraw, mabalin nga iparadak mo to'y tricycle ka o dito'y paradaan niya. Ha? Ayan ngay ni tata ba dong gidrive dita tricycle niya? Awan. Imbagak nga agyanan ijay balay, siya kong tagpasada. Mayat ano kasta? Anya ti pagmayatan na. Kasanaw, amin ababalasang nga pasahiraws, agawon na nga ilugan iti tricycle niya. Saan itan kwaraw? Amin nababalasang apasahiraws, kukam amin na. Wow! Awanan ti kaagaw mo. Nagmayatin ngayon kasta. Sigurado nga rin makaasawa ka. Wala, inakalaan ng tricycle, taumay kun iparada, tapno makaurayak mag iti pasahiraws. Sige, uray si kantipers iti pila. Inteng, mapanan agpasada ni Kwarog, agpaitulod kakadikan ko na. Ay, jak masango nga itulod ni Uncle ka, wantay. Apay nga adi mo masangaw. Mapan ko nga min itulod dyan arar makabalasang iti pagtrabahuan na. Ay, bayam nga rin Magmag na akon. Isupay nga exercise ko.
At damot ni Nana tuyang agpaspasada. Day tricycle na natin paglugahan na manggay. Sa payawan kwartak apagplitik. Ay, katno ngay libre. Kano ni pare badong. Di na kayat nga agilugan no awan kwartam. Dinto ke marito nga. Kapitan, umay ka naglugan. Ay, nay. Si kamo gaya marituyang. Umay kan, taitulod ka dita barangay hall. Saan ay? Pagpag naaklangan tawan kwartak ita. Inalang amin ni Kumaray. Ay na, kapitan. Libre. Basta sika. Iso nga umay kan. Ay, nakaado ka siguro iti pasahiros mo niya. Mas ad-ado ati pasahiros kaw ngam niba daw. Ta sa anak ngamin nga agpilpili iti ilugan kaw. Lakay man wenno bakag. Bungal. To Paul, ilugan ko lata. Ay, mayat dayta, maray. Ay, mas kayat da ka apagluganan no kasta. Ay, paray, anyat araramidom ngay. Damagang pa lang. Magitkitam lang aruding aglablabak, pare. Huwag nga. Kapay nga aglablaba ka. Sapay nagado. Nituyang mo nga aglaba ngay. Isaw tinapan nagpasada. Hey! Apay nabaliktad mo tinti lubong. Ay, di na ka no mapagtalkan, pare. Ada siguro inaramid mo abasal. Malatalabsan ka tama panak edi barangay hall. Naguri ka man, pare. Saan ka mo na nakasarukad? Naimbaganan ti sakak. Ure man agtaray-tarayak. Ay, itulod ka pa'y kumaidya barangay hall kay. Saanin? Kabalak ti magna. Laki di. Aglaba ka. Sigurado asaan la aday tati impaaramid ken ka ni Marituyan. Uwin nga rod, pare. Agasam taglampaso akpay ngay kanaw. Kas kadaag karay. Ay kasi akbat, pare. Ay, tatabadong. Agaramid kan tumit ngamin iti kalukwan. Iso ana po ka ti panagtalak ni Nana Toyang kanka. Ala sigay! Dinang tinagdibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito ay nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan